Ajoj, bit će gadne pripreme. Ajmo, Kego! Vai! Još! Ajmo, Kika! Bili! Filipe, jesi spreman? Ne. To ne smiješ reći svojim trenerima, je tako? No. Evo nas, drugi dan u Bugarskoj, idemo na state workout natjecanje. Prvo ide freestyle, onda ide sets rep sa dodatnom kilažom. Ja sam prijavio kategoriju za ovo, za sets rep sa dodatnom kilažom. Tako da vidimo se u nastavku. Evo ga, nagovorili smo i Hegu da se prijavi. Evo idem ja. Šta prijavljaš, Hego? A prijavljam s Freestyle. Freestyle još ne. Kiki će biti naš trener. Ja sam danas u ulozi trenera. Šta ćeš nam raditi? Ajoj, bit će gadne pripreme, ljudi moji. To još niste vidjeli. Znači nemoj da je izgubimo, ako Nema zajebancije, znači. prvi ide na svjetsku u Litvu, tako da Kiki moramo ići. Bit će... Nema nas razočarati. Trener full. Sad ćemo se ići malo zagrijat, prijavili smo znači Hego i ja, nismo se uopće nadali da ćemo se natjecat, ali evo, ipak smo odlučili da ćemo se natjecati, tako da ćemo vidjeti kako će to sve ispati, šta ti misliš? Mislim da će ispast dobro, prvo, drugo mjesto nam ne gine. Znači, danas će biti prvi samo zbog likvi čok. Najjača stvar, najbolja. Šta radiš? Sad malo čap razmrlje da se osuši. I najjači se. Najbolji. Prvo mjesto. Idu puno sve. Moram ti malo. Ovo je bolje od seksa. Sad ću biti najjači, 100%. 100%. To. Brate. Znači moraš biti najjači. Predu treneru. Gledam šta prvi. Najbolji trener svijeta. Imaš u sunce sad. Uvijek si bio nadaren s tim. Da. Evo kavica prije dočekati, prije popiti još natjecanja. jednu kavicu da rastorimo. Wow. I ja sam se prijavio na natjecanje. Ipak. Znači Kikija smo nagovorili i to je to. Vidjet ćemo u nastavku, ćete vidjeti kako ćemo proći. Evo ga, krenio sets reps, idemo još malo smo mi. Bam! Kiki je Fičo, ti si Prvi sam. prvima. Kiki ja sam šećer na kraju. Šećer, slatkiš na kraju. Slatkać, malo Mali slatkać. Ajde. I dečki, šta očekujete, koliko zgibova ćete napraviti? Sve, ko čak Norris. 10-ak. Vai! Još! Ajmo, Kika! Idemo! Ajmo! Ide! Još! Ajmo, tupaj! Još! Ajmo još jedan! Diži! Ajmo, Kego! Idemo! Sad! Bravo! Idemo! Ajmo! Kibovi su gotovi, ja sam napravio 10, Kiki je napravio 10, Hego je napravio 12, sad idemo druga disciplina su dipovi sa 48 kila. Idemo vidjeti.
Idemo Kiko! Čupaj! Ajmo! Bravo! Și mai avem de ele, avem... Mă duc să mănâncă, mi-e foame. E mor deja. Ai filmat Sabo? Și la mine? Budemo! Uraj! Uraj! Ajmo, bud! Još! Propaja su gotova, sam napravio 21 Ja 14. 17. i sad idemo na pištolj squat. Ovo će trebati malo sreće. Evo na redu su pistol škvaci, bit će diši tapa. 16, Likvi čov, sve. 17, Daj 5. Ok, Fićo, koliko ti treba za prvo mjesto? Treba mi 33 pištolja za prvo Ajde, mjesto. sretno, Tako Boris. da, vidit ćemo. 15, 1, 2, 3. Ten. 15. O, idemo, idemo. Još. 20, 21, 22, Idemo mali slatkač! Idemo! Idemo Kika! 1, 2, 3, 4, 5, look in front of you, 6, 15, ajmo! 7, 7, don't touch the floor, Fajro broj, sve. 8, okay. Тук ще обявя, че второ място с 53 точки се класира Филип. Продължаваме с фристайл жени. Нека да наградим дамите. Evo, pravo. Osvojio sam drugo mjesto nenadano, prijavili smo se iz Ebancije, evo nas trojica. I palo je drugo mjesto, tako da zadovoljni smo, sad imamo nešto pojesti i to je to, evo. Ura, bro. Two rebarca with rice or what? What? If you want... With potato. For each of us. One for two rebarca, two potato portion and salad. Šopska. Šopska. Okay, Šopska. Two big ones. How much portion did you... Tu šopska, Okay. tu reborca. Tri rebarca. Pa vidi rebarca suva. Very good. Top. Sviđa. Bomba. Salatica. I onda idemo odmarati. Ne može. Dobro, bar da ima tu. Uglavnom, meni ne treba čačka, ali se nisam kljakav ko oni. Onda će ima rašanje nešto. Je, thanks. Imamo i Ines. Meni je Ines pročačkao. A pokaži mami kolike palačinke se ovdje rade. Sad smo se najeli one rebarčiće, sad ćemo palačinkičice pojesti Rebarčići i idemo malo odmoriti.
Piću, šta kažeš? Jesi Baš kupio? Baš ti je dobar. A? Baš ti je dobar. Evo, koliko je? 14? 14. Ajme reći šta je leve. Evo, eto, no leva. No leve. This level. Ovo leve. This is no leva. 2 euro. Euro, je. Evo level, je. Ti uzet ćeš. Sad smo u fullu. A bilo bi dobro da i ti imaš neku kapicu. Kako stoji? Odlično. Oj, A onaj ti je bolji. Aj. ona izgleda ko... Izvesta. Ja sam izuzim, to je Samo skini etiketu. Molim te, nemoj ići tako. Stit kao nakon 50 metara, hej, daj da se nešto kreni. Ono etiketa dovolj ovako. Ok, kupili smo šeširić, sad idemo nekud. Ajmo, sad moramo plažu. A ja idem kupiti ovaj motor i idem u Hrvatsku s tim motorom. Take for